Ka Youth Fest yang ke JDCYM Catholic Youth Movement ka wadapenman ha Holy Cross Umkiang Parish is Giant Hill District ha ka arpau nyatri uni benai. Daman ko ka chitrhem de wawan chimbynta ki khon khynroo kholot na ki parish waper wahab hapo ka JDCYM na do ka arpon rutering. Ka thong yang ni ka Youth Fest to yo sngau tho we wanra iya jan ha ki imlang salang yo iya krelang wa wanra I pro we yar I champang he im wa semen gi khon khynroo kholon we I wa kong sando to yo nang pengklan cucu iya to wa blai hak arpon rutrik kam ga sing sedang da I penyo ye sap I phong haki rukom waper we da le I pen snya tho pej ba hajrong idrox hak singi wa bod wan ga singi ublai da pengkut ia ka Youth Fest da ka mas wa khon we mani sakramen wa da ya khmat da padar ebor mitre Henry Lamare kat waya ga lama ka sen da penhiar da wa ibuj ke JDCYM Catholic Youth Movement ukmen lang dhar. Chua ini upadar ebor mitre Henry Lamare kam ukong san yong kani kesengi da kelam kentukan pamu yaki khon khynroo kholon wo bu ye chlur hakmat I saram wan chadin ne bha bon sen ki khon khynroo kholon chlur ki haki wiki kam kat wa he kam yong ki sen khynroo wan randen ki da penrap haro wa iman chlur ya rap ko bo pencithem ye ki kam na do ki balang chnong ki parish we wat hado ka diocese sarom no hagri ki jatte chwa ali wane dana snya tu kwa tu bi bara boda ki sarom chade boda de chulu hakmat chulu goto hagri ki kam chulu pe tang to ye kam yong sen khynroo ra sarom tene te dam ani ke base tum pa pun bon tin re kam kalam bola ye jing sarom ni chade hawa to ye ki kam ni sen khynroo pure ko yu ne ya lam ame ko bon to banta wa e banta I yo chi banta na do balang chno te yo mani ko chur no me ki kam chur le na do ko yu ko san te tang ya dwai la sarom ni khai vi man ko he yu no to dwai ni to ha